روز بخیر دوستان. انا امروز ما از شهر استانبول به شهر مسکو کن راه سپاریم. ایروپورت رفته ایستادیم. شخصانی که خواهش دارید که شهر استانبول رو باز دیگر کوچه هایش رو ببینید، من نوار گرفته ایستادم. امروز هوا گرم، چقدر گرم باشه همین بحر که در نزدیکی بحر شمالک بحر سالقین می شود. گرمی رو نه اونقدر حس میکنی. بعضی‌ها میخوام فهمیدن که طرز اومدن و رفتن کدومش خوب، به واسطه توریستیکی اگنستوا یا که همه خیلی خودتون ده. اما شخصا به واسطه توریستیکی اگنستوا اومدن برای چی سبب، مثلا همه عهده‌داری ها رو توریستیکی اگنستوا میگیرد. ایروپورت که فرو اومده در استانبول ماشین تیار تاکسی نمیکوبیم، ماشین گرفته با روز تا هتل گاستینیتسه را میوره. اونجا در جا به جا میشوی، چون که ما گاستینیتسه همین ترانسفر از همون تور اگنستوا یعنی گرفتیم که مقصد اذیت نکشیم و سرگردان نشیم. بعدا کجایی که خواستیم خودمون مثلا رفتیم تماشا کردیم. همین زبان ترکی رو دونید یا زبان ازبکی رو دونید، 100% اگر ازبکی رو دونید کمی هم مانند است به زبان ازبکی ترکی، اما مشکل تر است نظر به ازبکی. انگلیسی رو داری، زبان خارجی انگلیسی دونید با خوبتر، در همه جا به زبان انگلیسی گپ میزنن. زبان که دونید مشکل نیست، پرسیده همه جا را میبینید، همه جا میروید، در کدام مترو، در کدام تراموای، در کدام اتوبوس به کجا را میروید میفهمید. وقتی اگر ندونید خوب که به همون تور اگنستوا همه آپش تور پاکت گیرید، یعنی که هم تو دابران سامالیات بلیت، هم ترانسفر یعنی از ایروپورت تا هتل، هتل تا ایروپورت روزی رفتن، بعدا کجا که لازم گشتن تماشا، مثلا همه همونها رو زبان که ندونید و امکانیت گشتن و یافتن نداشته باشید، همه همونها رو مثلا از همون دولتی که میده از همون جا انتخاب میکنید. سر میگه که جای تاریخی رو میخوان دیدن، کدام جاها رو اونها با شما میفهمونن، شما ویبر میکنید، همش رو یک جا پلاتیک میکنید، پرداخت میکنید. همونجا که اومدید اینجا در هتل که جو با جو شدید، علاقه از پیش همون هتل نقلیات میبره به همون جایی که شما انتخاب کرده اید، میبره تماشا با میورد. اما زبان رو دونید اینش خوبتر که به اختیار خود همه جا رو میگردید، میبینید، تماشا میکنید، به ملول اذیت نمیکشید، سرگردان نمیشوید. یعنی اگر گروپاوی که اگر اکسکورسیا کردید، گروپاوی همون جای اساسی میبرد، میفهماند با ابرانه هتل میورد. اگر که خودتون مثلا زبان دونید انگلیسی و ترکی یا روسی، مثلا خودتون گردید بسیارتر مثال میبینید جایهای تاریخی رو، بازارها رو، مثلا مغازه ها رو، ترگوی سنتر، مرکزهای سودا، بسیار جا رو خودتون مثلا میبینید، تماشا میکنید با فرصت. فرقی بین تور اگنستوا مثلا خودتون گشتن و تماشا کردن همین است، دیگه فرقی ندارد. خیلی استراحت خوب کردیم، شکرانه الله. ما اصلا به استانبول سفرمون همین بود که به واسطه استانبول با چی رویم،
израил, исроил, баъдан ерусалим. барои чӣ мақсад? барои зиёрати масҷидул ақсо. барои ҳамон аз русия омадем стамбул, аз стамбул боз паридем израил, онҷо зиёрат кардем, бо аврадна омадем стамбул, истироҳат кардем, каме исусу тамошо кардем. баъдан ина имрӯз насиб иншоалло мепарем тарафи Москва. турсия зиёд мусалмонҳо дорад, зиёд масҷидҳо дорад ва қонунҳои ин ҷо низ фарқ дорад аз баъзе қонунҳои дигар давлатҳо. дар бораи Турсия, дар бораи Израил ҳаминро гуфтаниам ки Израил ниҳоят назорати ҳам контроле ки дар дохили аэропорт мешавад ниҳоят сахт қатъӣ аст назар ба Стамбул ва дигар давлатҳо. чи ба Израил рафтан, чи аз он тараф баромадан, беҳад савол, пурсупос кормандони амният ҳамаро, яъне ки назорат қатъӣ аст, назорат беҳад қатъӣ аст ва қонунҳои онҷа умуман боз дигаранд. барои ҳамин пеш аз сафар ба кадом давлате меравед, аз ҳама хубтар дар Яндекс даромада нависед. метавонед аз қонунҳои он давлат бохабар шавед, метавонед аз ҷойҳои таърихии он давлат ва ҷойҳое ки тамошобобанд, ҳамаи ҳаминро ба воситаи Яндекс шумо аввал метавонед фаҳмида, нависта, гирифта, баъдан мисол мефаҳмед ки чӣ бояд кард, чӣ бояд накард. ҳар як давлат қонуну қоидаи худша дорад. ҳар як давлат зиёд инсонҳо савол медиҳанд ки мо хоҳем ки дар ҳамон Турсия дар ягон ҷо хона харида зиндагонӣ кунем. хеле саволҳо зиёд. масалан ба саволҳои шумо чунин ҷавоб ки беҳтарин давлат аст, шахсан ба ман маъқул аст, ҳама тарафа хоҳиш бошад, маблағ бошад, бемалол хона мехаред, зиндагонӣ мекунед. вақти хона харидед, ҳуҷҷат кардед, аввал вид на житса мегиред, баъдан масалан ояндаҳо шаҳрванд. барои шаҳрвандон инҷо кор бениҳоят зиёд, маоши хуб, маоши баланд ҳаст. дӯстони меҳрубон, чӣ савол агар дар бораи Турсия, Стамбул, яъне қонунан савол додани бошед, чизеро фаҳмидан хоҳед, ё ки дар бораи Израил, давлати Исроил, Израил, дар бораи давлати Изроилу шаҳри Ерусалиму, дар бораи Масҷидул Ақсо касе чизе медонад, нависад дар комментарияҳо, бо хубтар мехонем. касе чизе фаҳмидан мехоҳад, саволҳо дорад, нависад. фақат тавсияи ман ҳамин аст ки имконият боша ба ҷойҳои муқаддас равед, зиёрат кунед. дар он ҷо изи пои пайғамбарони мо онҷост, изи дастони онҳо онҷо зиндагӣ карданд, намоз хонданд, гаштаанд. яъне ки зиёрат кунед, беҳад хуб аст. яъне як таъсири хубе дорад ки ҳамон ҷоро мебинем, меги ина пайғамбари азизи мо дар ҳамин ҷо намоз гузоштааст ё шиштааст. ҳамина бинед ки дар ҷои ҳавай мешинӣ, дар ҷои ҳавай намоз мехонӣ. ман шуморо намедонам, ман шахсан бовар кунед шукр мекунам, ба ин шукр мекунам, шукронаи беадад мекунам. дӯстони азиз, саволҳо бошад, марҳамат дар поёни комментариҳо нависед. хоҳиш мекунам занг назанед. занги телефони ман умуман вақти ба зангҳои телефонӣ гап зада надорам, чунки ба нафаре агар 20 минут, ним соат ман гап занам, чандин нафари дига ки кори зарур дорам ва интизори ҷавоб ҳастанд, онҳоро меранҷонам. барои ҳамин занг назанед. нафароне ки навбатам савол додам,
ҳамаро ба навбат чизе ки бошад аз даст омадагиро қонунан мефаҳмонем. чӣ саволе бошад ман тайёрам ҷавоб диҳам. саволи масалан оиди сафарҳо, ба кадом давлатҳо сафар, дар куҷо чиҳои таърихӣ аст, қонунҳои он давлатҳо, буду бош, зиндагӣ, савол додан метавонам ҷавоб диҳам. ва дар бораи ҳаёти шахсӣ, дар бораи баҳсҳои судӣ, баҳсҳои манзилӣ, қарзӣ, меросӣ, оилавӣ, никоҳ, алимент, тақсимоти моликият, тамоми саволҳои шумода ман ҳамчун ҳуқуқдон, ҳуқуқшинос имконият пайдо мекунам ҷавоб диҳам. ба саволҳое ки дар комментария ҷавоб намедиҳам, онҳо видео кардан дар ҳамин каналам ҳаст, такрора намехоҳам ки боз яъне ки ба саволҳо ҷавоб диҳам. хуб мешуд ки худатон канал дар омада калимаи видеоро аз бари боло зер кунед, видеои ман қатор меравад. мехостагӣ видеотонро метавонед бемалол дида, гӯш карда, фаҳмида ва истифода бурда. албатта дар зиндагӣ ҳама кор дорад, ҳама мисол проблема дорад. на ҳама вақт инсон имконият дорад ки ба ҳар якас салом алейк кунад ё ки гап занад ё сухан гӯяд, чунки ин ҳаёт ҳамин аст, қонуни ҳаёт ҳамин аст. рӯзе кор дорӣ, рӯзе надорӣ, рӯзе банд ҳастӣ ба як кори зарур, рӯзе дар сафаре. барои ҳамин инро ба назар гиред дӯстони муҳтарам. ман ҳамаи шуморо бениҳоят эҳтиром мекунам. худо шуморо мададгору нигаҳдор бошад. ҳар ҷо бошем мову шумо сеҳату саломат бошем. худо ҳофиз. мо ба аэропорт рафта истодаем. насиб иншолло имрӯз бегонӣ дар шаҳри Москав мешавам.